37, Wojciech Wojcianek with Alien Van Galeriani. It's a 10-year-old stallion by Zinedine and Numero Uno as grandsire, owned by Agro partner Darius Mikolajczyk. Start 38, Simon Hansen Schaff, please be ready as the next rider, and this is the last rider before the second break. Og med hesten, som han kommer ind på banen her, Alien Van Galeriani, der har de startet op til 155 cm klasser. Han har også en anden hest, Christopher AMG, som man også starter unghesteklasser på internationalt, senest med 3 top 10 placeringer i april måned i Gorla Minora. Udover det, så har rytteren her også reddet FE World Cup finale, det gjorde han i 2019, og så repræsenterede han også sit land til Europamesterskaberne i 2021 på hesten Cinta Blue. He took a chance with the last fence, but still a little bit too slow. 78.57, so 1 fault for exceeding the time allowed. This was